Azkenengo 25 urtiotan, Gernika Lumok 1.400 lanpostu galdu dauz. Hemen laneteko eta bizitzeko aukerak murriztuz. Los responsables políticos de este municipio no estuvieron a la altura de las circunstancias. Gure etorkizune astu egin bien. Baina 2006ko udal hauteskundeetan Aldaketi heldu zan udaletxera, Aukera barrizek sortuz. Aukera barrize. Con ideas más innovadoras para un futuro más próspero. Gure herrieri bizimodu emoteko proiektuak martxan dauz. itxaropena bilduz. Ez gaude atzera egiteko prest. Queremos mantener el cambio. Porque nuestro futuro está aquí, en Gernika Lumo. Gernika Lumon. Guk, Gernikarrok, Gernika Lumoko bizilagunok, Gernika Lumo bidaben aldaketera segiduteko pertsona bildu dugu. Anistasunean bat eginez. Abertzalie gara. Ezkerrekoak. Eta argi dekogu zein dan gure lehentasune. Gure ekonomize berbiztuki. Un ambicioso proyecto de futuro. para hacer realidad entre todas y todos La recuperación económica de Gernika Lumo y la comarca. Y para ello, contamos contigo. Zeugaz. Bildu. 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 Bildu! Bildu. lanpostuek sortzeko. Bake bidean. Konponbidea. Herritarrengana hurbiltzeko. Uren gestio gardena lortuteko. Bildu. Astrako lurretan lanpostuak sortzeko. Bildu Gernika Lumon. Gazte aktibo eta dinamikoak behar dugu zelako. Para crear un gobierno más solidario. Ganorazko liburutegi zeukitiko. Bildu. Para seguir revitalizando el comercio. La hostelería local. Berdintasun plana, eurrarako. Gizon eta emakume libreentzat. Para crear un pueblo más habitable. Para que en los terrenos que hemos adquirido en Astra y La Vega podamos activar nuestra economía a través de la formación y el empleo. Ospitale Barrizen 70 Eta 24 orduko larrialdi zerbitzua aurkitzeko. Gazteentzako alokairuzko etxe gehiago eukitzeko. Bildu euskeraz bizitzeko. Astran kulturgune bat sortuko dugulako. Zeure parte hartzeri barik ezin dugulako. Bozkatu Bildu.